Leakone ning Land Transportation Office o LTO ing 100 pesos a registration fee para kareng custom-made top box at saddle bag ang makasabit kareng motorsiklo. Ingaman wang takbang, partiya ning 7-point policy agenda ning ahensya bang mabawas ing gastos na ring rider. Lakwas na rin gagamit ang motorsiklo para king karelang kabiyayan. Iti makatukiya king direktiba ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pinirma ng LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ing memorandum amananggal king amanwang babayaran. Agpangkang asek Lacanilao maragulyang kapas na waniti para kareng rider uling mabawas ing dagdag gastos kabang manatiling kapag nasaning LTO na siguraduan ing kaligtasan ating pamanuki king pamantayan. Bistamat ala ng bayad, manatiling obligado pamurin ing registration in top box at saddle bag. Imbis na opisyal na resibo, magpalwaling LTO certification bilang patunay ng registration. Amuyuta na lang ng LTO reng hanggang regional offices at inspection centers na tambing ipatupad ng patakaran at siguraduang masalese at mabilising proseso para kareng riders. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.